kaulah ngelapangkeun cangkeng tawis laguna teh dina lagu Wangsit Siliwangi kasanggakeun bro. Disolder kuma iye bandar tutut bandar ribuan ayah awal ketuanya lila jaman ngadeng kalau paku sar ibu hanya bakal masuk pajajaran tempat mayuan hadiah benar diwai sayangan di kondangan mempostia sama wanita nyutruk kalau rasa cantrang jadi wangi pupuk luar biasa kepahlawanan juri bakti udah juara lambang kejayaan Siliwangi pupuk kiwangri geus kumaha putra ipang jajaran wangi gambang mekar sajagat raya sabang ampun tiap putus sabar asalakeun ka aki-aki asaki bapak upas ija jalan anu mana asalakeun sapu harum jaya kapayun sok Siliwangi gimana cari kesatria apa yang ngatos kacapang Padawi di Garut mana pada hiburan sana zaman ngadeng kalau paku bapak upas ija ke jalan kaliwat ke kaliwat oka masuk pajajaran udah tadi ya kayak gimana tomapat payung kadian Bangladesh MT-na ayah di kondangan memposti asma wanita nyutruk kalau rasa cantrang Siliwangi pupuk pahlawanan juri bakti perjuangan kejayaan Siliwangi pupuk kiwari geus kumaha putra pajajaran anyar wanginan tambah mekar sajagat raya Sumabang aing kolot mah perantos lahir bapak upas ija
jole dari sesepuar saya lain-lain bos udina panglima harum jaya lain-lain daun awi lanat kabari di tawara bapak upati dan jole dari di tawara pamirga melanak awi yang kona mirapat dari nyomang kona mirapat dari pakai ngabeli bunga gawang tapi sok tidak mengangkat bari keraba batu ramean buyur cocok pisan oi sebab anak sing disungasi sing dituju gunung mati pada nadrane makam kali balik ke mampir di gerukon luar biasa gunung jati tempat kewasebang dan jelik penawan donat tuan nong donat sejati sekeluaran ngana dewa muter kota Cirebon ai ko baparantos lekok bos udina panglima saya anu mah atos suami setia bos udina panglima harum jaya pamangaku haji bos udin apa yun ya duit anak tuh duit bakal ketua pakaian beli wakau nah iya antun tugas saling Vietnam baru anak telang au yang dulu ngabar begitu lesak nyawang anu ngaku jadi mana wih diliwat diliwat piwai bos udina panglima harum jaya pamangaku haji anu bakeun deui anu aturan kapayung anu mana luar biasa bos pelora harum jaya anu mah satu baris kapayun kulanya aturan kapayun bos udin panglima harum jaya juragan senama tebul betnya banyak orang memangagin aku juga oke karena aku ini sedang banyak uang Asarji Putra Harum Jaya Asarji Putra Rumajaya Sarua anu jualan sekali kocona lucu anak buah buka Asarji Putra Rumajaya anu cocok aku banyak tuh
Sarji Putra Harum Jaya Bos Pelor Jaya Akau Pasija Ejolinar Asa Sepuh Harum Jaya Kita Bos Sarji Ketua Harum Jaya Ketua Mama Sarji Putra Harum Jaya Sarji Putra Harum Jaya Asari Putra Harum Jaya dibayar Asari Putra Harum Jaya lelaki mabes biasa Asari dibayari Bos Pelor Harum Jaya Ades Ades Bos Udin Albaku dibayar Bos Pelor Kaduh Bangku Hajat Kuring Harum Jaya Bos Pelor Bangku Hajat Harum Jaya Amat tepuk Bos Pelor Bangku Hajat Harum Jaya Kaduh pagi Bos Pelor Bos Udin Harum Jaya Sarji Bos Tuang Harum Jaya Kuring Bangku Hajat Sarji Bos Tuang Jaya Bangku Hajat Sarji Kedua Harum Jaya Bangku Hajat Sarji Kedua Harum Jaya Bangku Hajat Bos Udin Dikacak Dikacak Bos Udin Bos Sarji Bang Ketua Rima Harum Jaya Harum Jaya dibayari Bos Udin Bang Rima Harum Jaya Udin Mati Bangku Hajat Bos Sarji Bos Ketua Udin Harum Jaya Bangku Hajat dibayar lelaki mabes biasa Bos Udin Panglima Harum Jaya Ketua Mama Bos lelaki daerah Bos Udin Albaku dibayar tuh era kacita tau mau dibela jauh jadi suci Bos Bos Udin Panglima Harum Jaya Bos ayo disangan bos kus anu moal Apa nasib Bos Udin anu bakir Apa nasib dibayar Bos Udin Bos Bandar Padi Panglima Harum Jaya Bos Bandar Padi Apa nasib Ayah apa nasib Bos Udin anu bakir Bos saya Apa nasib tua Apa nasib kalian Loh sakaramu
Maju hiburan Jangan bau pas ijazah ledak, doa ya hukum.